Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biz özümüz buraydan, Buray avılı rayon üzəgindən bizning indi rayonumuzda Müslüman balalarımız üçün yol ittiru forması, usulları bilen biraz tecrübemiz bilen ortaklaşıp o'tirga bulduk. Bu iş türlü yerde türlüçe uyuşturulan indi 20-24 günlük pansionatlarda ötkərilə turgan lagerler var. Anı köpçülük zor şehirlerde ötkəriler. Onlar da bugünkü gündə bik sirek. Hem anı uyuşturu bik şitin. Anlap turasız. Sabantı forması da uyuşturulgan merapiriyatiler işitəbiz. Meşitlerde kündüzgü bölük okutu hem yol ittiru uyuşturulacağığı vakit turunda söz var ayında bunda. Olda bik yaxşı özümüznikine kilgende bizning 5-6 günlük onun ismini indi slot yoki pahot deb ataybiz indi. Maqsadımız kış boyu meşitte okugan balalarını tabiat kuşağına alıp düşüp palatkalarda kundurıp yol ittiru. Bir-birisi bilen tanıştırıp, dostlaştırıp, yardımlaşıp, İslam dininde birleşip, ahlakların yaxşı yakka özgertip, terbiye biru. Her zor iş vak meselelerden turayında ol. Gumum sülerge bula, ama mında indi belki birergizge faydalı bular, ötkergen kişilerge 10 yıl lap ötkerileyindi bu jiyiliş. Bizning şuna göre ne dedir azmi köpme tecrübemizde var indi. Mana vak meselelerini aytib ötesim keleyindi. Eng birinchi indi bizde indi İmam Muhtasib Rifat Hazret Mufti Hazret'ten ruhsat ala. Rayon administratsiyası türlü ictimai uyuşmalar bilen polisiya eşmekerlerin qatnaştırıp birlikte bu şaranı iminlikte ötkəru turunda söyleşüler alıb bara. Rayon işindeki bulgan bir avul barıp meşitte yoki mektepte yoki internet direktörü bilen söyleşip onda kızlarını hem şul hatın kız terbiyecileri bilen urnaştırabız. Onda nedir bina bulurga teyişinde kızlarını urnaştırır için. Oldan ok rüksatı bulgan pişikşi bilen kilişi tüzüybiz. Gününe 3 tapkır sanitar taleplerine turu kitirip aşatunu mektepte yoki balalar bakşasında ya kolxoz aşxanasında uyuşturmuşa bu işini başkarıp bulmay. Avul felşeri bilen beylenişke kirəbiz. Jingil maşinalarını her vakit dejurda tutabız. 60-70 baladan arttırmaybız. Onda jisaq indi 100'den de 150'ge de jitkiriga bulur idi. Ama onlarını tege qarab jitkirip bulmay indi. Qarab jitkirip bulmay. Şuna göre 60-70 baladan misal için 30 malay bulsa 30 kız bulayındı. Şul tereyindi. Şula yok. Dert kere başlagan şitten kelgen yigit kızlarını da 14-15 yaş bilen şikleybiz. Jiyilgan balalarının köpçiligin din tutuşu gailede terbiye algan balalar teşkil ete. Alarga üstep kine bik tilegen bildirgen yaştaşların dostların alına. Abi apaları qarı turgan, qarı algan 7-8 yaşlık balalar da alar bilen yerip bara alırlar indi. Şulay yok. Ata analardan balaları için garize yazdırabız. Hem spravka, medspravka talep etəbiz indi. Malaylar bilen avuldan 1-2 şakırım kızlarını urnaştırgandan soň avulun özünde malaylar bilen 1-2 şakırım yiraklıkta palatkalar bilen tabiatның maturrak ornunda urnaşabız. Rayon özəgindən daimi rəvişdə indi dasaftan alar aldan söyleşilä indi. Yaşlar bölügindən faktan trenerler yaşlar düşüp özlerinin hem birge söyleşken programmalar bilen nindi oyunlar ötkəriga orientirowание boyunca mı, yarışlar mı,
Nendeder ayırım oyunlarımı şulay birge үткәрәбез инде. Шулай ук авыл балаларын, шунда нинди авылга барганбыз, шул авылдан авыл балалары белән футболда һәр кичне уйнайбыз инде. Шулай ук төбәтәй кигән намаз укыган балалар белән аралашып, мондый кешеләр дә бар икән дип, үзләренә бер күңелләренә салып куялар бит инде барыбер. Кич белән үзебез калып, ушак тирәләй җыелып, Peygamberler tarixin тыңлайбыз, озан әйтәбез, намаз укыйбыз, бик тәэсирле һәм күңелле була. Малайларга авылга йөреп ашар өчен йөреп ашарга туры килә бит инде, 3 тапкыр анда авылда ашала. Ераграк булдıysa инде велосипедлар белән йөрергә алдан ук сөйләшеп куябыз инде. Өйлә намазын авыл мәчетендә укыла. Күпчелек инде анда йөрмәгән мәчет булса да, шушы без килгәндә инде ул мәчет терелеп китә инде. Кешеләр дә йөри башлый, балалар да йөри башлыйлар. Балаларны карап, шутлап җиткерергә 4-5 кешедән торган командаларга бүләбез. Аларның вожатыйларын һәрберсе үзенең шушы менә 4-5 баланы карап йөртергә, алар кайдалар, әле нинди вакытта кайдалар икәнен барсында алар белергә тиешләр һәм шулай итеп армиядагы кебек шутлаштырып торабыз инде, тизеп бастырып. Бер елны медицина һәм педагогик институтыннан мөслимә студенткаларын чакырдык. Алар кыз балалар өчен төрле уеннар оештырып, дәресендә җайлап бирделәр, балаларга бик охшады инде. Шушы кыска гына вакыт эчендә тулы дини мәгълүмат биреп булмай һәм безнең анда дәрес бирергә, хәреф өйрәтергә андый максат та түгел безнең. 5 вакыт намазны да мәҗбүр итмәйбез инде, алар укымаган балалар булса да инде, шунда барсы да башкачалар да басалар инде. Күпчелек, чөнки безнең күпчелек бит инде теге дини мөхиттә дип әйтик, дини гаиләдә тәрбияләгән балалар тәшкил итә бит инде. Ләкин бала күңелендә хәзрәтләргә, апайлар, апаларын күреп, әти әниләре дә дөрес юл сайлаганнар икән диеп, ныграк та аңласыннар һәм ислам диненә мөхәббәт уянсын дигән менә шундый максат инде. Булай гына әйткәндә, шушы балалар без әле аларның күңелләрен теге аңлап та бетермәйбездер. Күпчелек менә алар әле өйдә тәрбияләнәләр, безнең белән намаз укыйлар бит инде. Уны урамга чыктылар, бүтән мөхит бит инде, әйме. Алар карыйлар, минем әтигенә шундый, әти әнигенә шулай намаз укып яшиләр, дөрес микән, дөрес түгел микән, вроде дөрес тә кебек инде. Ну, общественное мнение дигән басым бар бит инде, барбер балалар арасында да. Инде монда шушы балалар төрле җирдән, төрле авылдан җыелганнар һәм бер урынга җыелганнар һәм алар менә шундый кешеләр, шундый балалар, шундый әти әниләр бик күп икән һәм алар бик әйбәт ял итәләр икән. Алар дуслар, алар татулар һәм бу тормыш, шушы юл иң дөрес юл икән. Ишеп тә йөрмәйләр, тәртиптә бозмайлар, менә шулай итеп, менә шундый киләчәктә бу эшләрнең монда әйтик инде тагын ахырдан инде бу ата-аналар белән берлектә эшләнә инде. Озакынчы көнне яки авылның мәчетендә, яки басуда пуловлар пешереп, bütün ata-analar килеп, кунакларны чакырып, администрациyadan, шунда тагын бүтән кешеләр, милициялардан чакырабыз, полициялардан, барсы да килеп, шушы күренешне күреп, сөенеп, шатланып, шундый балалар булсын, шундый тәрбияле кешеләр үстерергә, менә шушы иң яхшысы икән дип, алар да шундый зур нәтиҗә ясап китәләр инде. Озакка сузмайбыз, теге 4-5-6 көн генә арырга да мөмкиннәр, җиләргә дә мөмкиннәр, сагынырга да мөмкиннәр балалар. Шуңа күрә әз булды дип әйтеп
burşululары ez buldu deyip, şunsı yaxşırak indi deyip, özü bizge şunday netice yasayız indi. Kızlar indi, kız balalar bir-birisinden ayrılıp ayrılalmayınca жылап бітелер дегендей, ансы да сөйініш indi. Doğamı bulsun деген şunday tilekte biz indi, gelecekte de